Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзінің бір хадисінде мындай дейді. Хадис имам Бухари риwayat қылған сахих: "Ман раани фил манам фақад раани." Пайғамбар мені кім түшінде көрсе, әлбетте мені көріп тұр. Би анна шайтан ла ятамассал фи сурати, шайтан ешқашан менің суретімде бола албайды дейді. Шайтан пайғамбардың суретінде бола албайды екен. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ким атайлап мен айтпаған нәрсені жалғандан айтса, пайғамбар ушундай дептір деп жалған айтқан болса, өзіге дозоқтан орын даярдап қойсын дейді. Имам Бухари бұл хадисті дағы бір риваятта мындай дейді. Урматты мұсылман бір туған, бұл хадисті Абу Хурайра, Аллах Тааладан разы болсын, пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан жеткізіп мындай дейді. Абу Хурайрадан Аллах разы болсын, пайғамбар айтады: "Менің атым менен ат қойғыла. Мухаммад, Ахмад, Мустафа, Махмуд, Таха." Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдың аты менен ат қойғыла. "Вала тактану бикуньяти." Бирок менің лақабым менен лақаптанбағыла. Пайғамбар Абул Қасым, Қасымдың атасы дейді. Ешқашан Абул Қасым башқа деп пайғамбардың күниясы менен лақабы менен лақап қойылбасын дейді. "Мен раани фил манам фақад раани." Ким мені түшінде көрсе, әлбетте мені көріп тұр дейді. "Би анна шайтан ла ятамассал фи сурати." Себеп шайтан ешқашан менің суретімде бола албайды дейді. Шайтан пайғамбардың суретінде еш көрінбейді. "Ваман казаба алейя мутааммидан фалятабауа мақадаху минан нар." Ким атайлап қасдан пайғамбардан атынан жалған сөйлесе, ал өзіне дозоқтан орын даярдап қойсын дейді. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва янтиқу анил хава ин хуа илля вахюн юха. Пайғамбар сөйлесе, нафсыдан уйдырып сөйлебейтілі. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Алланың вахиси менен сөйлейтілі. Пайғамбардың бардық сөзі чындық. Урматы мұсылман бір туған, сөзіміз ұлы имамдардан Ахмад ибн Хамбал. Есіңіздерде осы Абу Ханифа рахматуллахи алейхи жөнінде, Имам Малик жөнінде сөздер болған. Ахмад ибн Хамбал 4 мазхаб жетекчілердің біреусі. Абу Ханифа рахматуллахи алейхи бұл кіші хижри жылының пайғамбардан 70 жыл кейін 80-ші хижраттың жылында төрелген. Имам Малик 93-ші жыл төрелген. Имам Шафи 150-ші жылы төрелген. Алем Ахмад ибн Хамбал 164-ші жыл төрелген. Имамы Маликті көрген емес. Имамы Абу Ханифаны көрген емес. Замандаш болған емес бұлар. Урматы мұсылман бір туған, Ахмад ибн Хамбал өзінің мындай дейді: "Маға еш бір түн өтпейтілі, әр бір түні пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды түшімді әлбетте көретілем" дейді. Пайғамбарды көрбеген түш, пайғамбарды түшімді көрбестен өткен түн, өзімді қарап тұрып, сағайым не oldu? 200-лік түн, мұнафықтың бір сыпатыға жақындап қалдың бы деп өзімді жемелейтілем дейді. Бірақ құрметті мұсылман бір туған, пайғамбарды түш көру, кейде көрсем пайғамбар түшіме кір деген менен бола өрбейді. Біз Египетте оқып жүрген кезде ұстаздардың біреусі айтады: кечінде намаз оқиды екен бір студент талаба, шагірті, дуа қылады екен пайғамбарды түш көрсем деп. Андан келіп ұстаздан сұрайды: "Ұстазым, мен күніге пайғамбарды түшіме кірдеймін, пайғамбарды көргім келеді. Бірақ қанша күндер менен намаз оқысам да, салават айтсам да түшіме кірбейді" десе, ұстаз айтты: "Анда бүгін менен мечітте түнөгін" дептір. Екеуіз әрекет қылабыз, Құдай бұйырса түшіңе көрішің мүмкін деп. Арабтарда адас деп қойды, чечевичный суп, азырма ноқоттон болған шорпа. Biraz tuzlu içip koysanız adam da su satar. Keçinde imam oşol noqot şorbаны qılat eкен дағы, бая шагиртиге biraz tuzlurak qılıp içirip, ana süйлөшүп отырып. Ustaz çay içel dese şaşpa. Пайғамбар жөнүндө, башка жөнүндө маселе кылып, китебин окуп, "Ustaz суу ичип албайлы? Сен маселени уксаң, суу иче турган убак келет" деп. Бир топкача сүйлөшкөндөн кийин tuzlu шорпаны ичкен, устаздын сөзүн угуп туруп, ошол жерде уктап калыптыр. Анан эртең менен баамдатка азан болгон кезде намазды окуйт да шагиртинен сурайт: "Эмне түш көрдүң?" десе, "Океандарды, дарыяларды, сууларды түш көрүп чыктым" дейт. Пайгамбарды түш көрүш үчүн суусаш керек.
ошо суу ичкин келгенде. Жөнөкөй эле ой түшүмө кир пайгамбар деп койсоң кире бербейт. Урматтуу мусулман бир тууган, ал ошондой суусак пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга болгон сүйүүң чын болуш керек. Пайгамбар калтырган динге кызмат кылыш керек. Пайгамбардын кайгысы менен кайгырыш керек. Пайгамбар кубанган нерсеге кубаныш керек. Жашообузда, үйүбүздө ар бир сүннөт аткарган нерсеси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам көрсөткөн жол менен жашоого аракет кылышыбыз керек. Hazreti Ahmad ibn Hanbal пайгамбарга болгон сүйүүсү, пайгамбарды көрбөгөн түнү өзүмдү өзүм жемелейт элем, сага эмне болду? 200 болуп калдыңбы? Ошолордун сыпаты сага келип калдыбы деп. Урматтуу мусулман бир тууган, имам Шафи рахматуллахи Ahmad ibn Hanbal жөнүндө булар замандаш болгон. Имам Шафиден Ahmad ibn Hanbal сабак алган. Бул жерде бир кыстырма. Абу Ханифа менен имам Шафи эч качан бир замандаш болгон эмес. Абу Ханифа 80-жыл төрөлгөн болсо 150-жылы өлгөн күнү имам Шафи төрөлгөн. Имам Шафини кээ бир уламалар айтат, эненин курсагында 9 ай эмес, 11 ай калып кеткен. Кийинчерээк Абу Ханифа рахматуллахи китептерин окуганда, ал кишинин сабактарын башкалар уккан кезде, кандай замандашым болбодуң? Замандаш болгондо сени менен бир отуруп китеп окуп, тартышып, талашып, бир аккат жолуна жетүүгө аракет кылат элем. Эмне үчүн мен төрөлгөн күнү өлүп калыптыр деген кезде имам Шафи рахматуллахи түшүндө Абу Ханифаны көрөт, Абу Ханифа мындай дейт. Мен өлбөсөм сен төрөлбөй койдуң го дейт. Мен кетпесем сен келбей койдуң дейт. Бирок ошого карабастан имам Шафи рахматуллахидин мазхабында намазда рафул ядайын деген жок. Рафул ядайын колду көтөрүү маселеси Hazreti Umar'dın balası Abdullah'dan rivayet kılınan hadis. Bugün kebir bir tuğanlar hadis menen sünnettün, hadis menen hadisi kudsinin, hadis menen Kur'an'da ajratabilbegen, oy hadiste kelgen eken Abu Hanifa bilbeptir deydi. Usul fiqh, dalillerdi aluu negizleri, şariat dalillerin usul okuvagan adam hadisten eş nerse masele çıkar albaydı. Biroq ravil hadis rivayet kılgan aytat, Abdullah ibn Umar bu hadiste aytты, Abdullah ibn Umar'dı men 10 yıl gördüm, bir de raf'il yadayın kol kötörgönünü men körgön jokmун deydi. Ravil hadiske amal kılbagan üçün bu jerde Abu Hanifa rahmatullahi al jerde hadis demez, ravil hadistin amalını algan. Urmatlı musulman bir tuğan. Negiz maselege tereң kirip ketpeyin. İmam Şafi rahmatullahi'nin köz karasında raf'il yadayın var. Rüküden qaytkan кезде, бирок Бағдатқа келген кезде, şu İmam Abu Hanifa'nın туылып өскөн жерине, мүрзөсүнө келген кезде, bir qancha күн шагирттер айтат, İmam Şafi намазда кол көтөрбөй окуду дейт. Сиздин көз карашыңызда раф'ил ядайын бар эле десе, mo мүрзөнүн ээси Abu Hanifa'nын пикирин, оюн сыйлаган үчүн мен раф'ил ядайын кылган жокмун дейт. Бул кол көтөрүү менен көтөрбөгөмө эч нерсе болуп калган маселе эмес. Бирок кээде билип билбестен мутаассиб болуп, бай өзүңдүн пикириңди кармап алып, анан жаныңа да тургузгуң келбей калып, бири-бириңди жаман көрүү маселе болбосун деген маселе урматтуу мусулман бир туган. Бирок бул жерде ошол мазхаб жетекчилердин бири-бириге болгон сый урматыны караң. Имам Шафи рахматуллахи айтат, "Харажту мин Багдад." Мен Багдадтан чыктым дейт. "Ва ма халафту биха афқах." Мен Багдадтан чыгып кеткен кезде дейт имам Шафи, Багдадта шариат илимини, шариат закондорун билүүчүрөөк, вала азхад, дүнөгө берилбеген, вала арва, өтө таквадар, Кудайдан көбүрөөк корккон, вала алам, илимдүүрөөк Ахмад ибн Хамбалдан башка эч кимди таштап кеткен жокмун дейт. Мен Багдадтан чыгып кеттим, Багдадта эң алым, эң илимдүү, эң Кудайдан корккон, эң таквадар Ахмад ибн Хамбал эле дейт. Буларды окуган кезде урматтуу мусулман бир туган, мен ушул нерсе оюма келет да. Allah жолуна чакырган бүгүн динге кызмат кылам деген дин алымдары, уламалар, же илимдүүлөр, талип илимдер, илим талап кылып жүргөн динге кызмат кылам деген даватчылар десек, дин гамы менен жашаган инсандар ошол мазхаб башчылар сыяктуу бири-бирибизди сыйлайбызбы? Бири-бирибизди кадыр бартай билебизби? İmam Şafi rahmatullahi Abu Hanifa'nı aytat. Abu Hanifa fiqh, şariat iliminde al ata olsa, andan keyin kelgen bizler anın baldarыбыз deydi. İmam Malik rahmatullahi
имам Малик имам Шафинин устазы болгон. Сабак берип жатканын көргөн кезде мечиттин бесутумага жазып коюптур. Ва ман арада илман нафис фа алейхи ила Мухаммад ибн Идрис. Ким илимдин терең, эч ким билбегендерини билгим келем десе, илимди терең билем десе, эч ким билбеген илимди алам десе, Идристин баласы Мухаммад ибн Идрис. Имам Шафиден алсын деп коет. Имам Шафинин аты Мухаммад ибн Идристин баласы Мухаммад. Имам Шафи баягы жазууду көрөт да, муну билет ким жазган? Устазы болгон имам Малик жазып койгон. Кейфа залик ва хуа тилмизи Малик деп астыга жазып коет. Ал кандай болсун? Ал Маликтин шагирти болсо деп. Бири-бирин ошондой кадыр бартаган. Кейфа залик ва хуа тилмизи Малик. Мен Маликтин шагирти болсом, кантип эң эч ким билбеген илимди менден алсын? Имам Маликтен алсын дейт. А имам Шафи рахматуллахи алейх өзүнүн шагирти Ахмад ибн Хамбалды не дейт? Багдадта факихрек, Куран илиминде, таквада, Кудайдан коркууда имам Ахмадтан жогору эч ким жок эле дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эр жигиттик кылып жүрөгүңө колуңду коюп айта аласыңбы? Паланчы, мисалы Чубак ажыбыз Кыргызстандагы эң билимдүү устаздар. Орта Азиядагы эң бир илимдин желеги болгон, биз сыймыктандырган алым деп. Же паланчы устаз илимдүү деп айта аласыңбы? Же паланчы дават жолунда жүргөн, максат дамылабыз, эң таквадар, Кудай жолунда жүргөн инсан. Же урматтуу мусулман бир тууган, отурган жерде эшектин этинен да арам болгон инсандын этин жеп, паланчы андай, паланчы мындай деп кемчилигин издейбизби? Эгер биз иман жолунда мечитке келип Кудайга кулчулук кылган инсандар бири-бирибизди кадыр бартай билбесек, бири-бирибизди кадырлай билбесек, баркын бартай билбесек, анда Аллах Тааланын назарынан баарыбыз түшөбүз. Имам Ахмад ибн Хамбал 164-жылы хижриде төрөлөт, 241-жылы каза болот, 77 жыл бул жер шаарынын үстүндө жашайт. Урматтуу мусулман бир тууган, Багдад шаарында төрөлгөн Аббасилердин өкүм кезинде. Имам Шафи айтат, Ахмад имам фи самани хисал. Ахмад ибн Хамбал дейт, жөнөкөй эле имам эмес дейт. 8 нерседе имам эле дейт. 8 нерседе анын алдыга эч ким өтө албайт эле дейт. Имам Шафи анын устазы. Ахмад ибн Хамбал 8 нерсенин имамы эле дейт. Хадисте, фиq илиминде, Куран илиминде, араб тилинде, грамматикасында, пайгамбардын сүннөтүндө, зухд, дүйнөгө берилбегендикте, тарку зина, таркул хава, давам. Зухд деген сөз, бизде сопу экен, башка экен, тарку дина деген, зухд, зинат, кооздондук таштагандык. Хава, нафсыга баш ийбегендик. Давам дайым ошол жолдо бекем болгон. Имамул филвар, шектүү, кээде ойлонгон нерсеге эч өзүн алып барбаган ошондой. Имам фил факр, жана ошондой эле, ал дүйнөгө берилбеген ахиретін ойлогондукта имам эле дейт. Имам Абу Ханифа күндөрдүн биринде, урматтуу мусулман бир тууган, бир жаш баланы бара жатканын көрдү да, бир чукур кудукка түшөйүн деген көрүп, Имам Абу Ханифа жаш балага: "О балам, этият бол, түшүп кетесиң" деди. "Көзүңдү ач, этият бол" деди. Жанагы жаш бала карап туруп: "О имам, сиз өзүңүз этият болуң. Эгер мен түшүп кетсем, жеке жалгыз менин нафсым түшөт, мен жок болом. Эгер сиз имам жыгылсаңыз, үммөт эл жыгылат" деди. "Сиз адашсаңыз, бардык бул жерде чукурга түшүүдөн максат, эгер сен адашсаң, аалымдын адашкандыгы, ааламдын, үммөттүн, элдин адашкандыгы" деди. Урматтуу мусулман бир тууган, кереметти Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шейтонир ражим. Аллазина юбаллигуна рисалатиллах ва яхшаунаху ва ла яхшауна ахадан иллаллах ва кафа биллахи хасиба." Ахзаб сүрөсү 39-аят. Аллазина юбаллигуна рисалатиллах. Аллах Тааланын рисаласы болгон динди жеткизүүчүлөр, динге кызмат кылуучулар. Аллазина юбаллигуна рисалатиллах ва яхшаунаху. Бир гана Кудайдан коркот. Кимден коркуш керек экен? Кудайдын динин жеткизгендер жалгыз Кудайдан коркушат. Ва ла яхшауна ахадан. Кудайдан башка эч кимден коркпойт. Иллаллах, жалгыз Кудайдан коркот. Ва кафа биллахи хасиба. Эсеп алууга Аллах жетишерлүү. Бардыгыбыздын эсебибизди жалгыз Аллах алат. Ахмад ибн Хамбал
insan, alim, ulu alimlerden, fakih, şeriat zakondorun, şeriat ilmin öte tereң bilgen, imamı dünya, zamanında adamlar aytır, İmam Ahmed, zamanındağı dünyanın alımı. Keyde, Ahmed ibn Hanbal jönünde kitap yazgan alimlerin kitabını okusanız, bunday deydi, vahidun fi zamanihi, vahidun fi asrihi. Özünün kılımında, zamanında calgız ele, anın aslında hiç kim ötpeydi ele deydi. Oşoğa karabastan, Ahmed ibn Hanbal zamanının, özünün kılımının, yaşagan kezde anın aslında öte turgan hiç kim yok eken. İmam Ahl-i Sünnet degen atqa qoy. Ahl-i Sünnet'in imamı degende Ahmed ibn Hanbal düşünülütken. Özünün zamanından. Bir hurmatlı musulman tuğan İmam Ahl-i Sünnet degen kezde Ahmed ibn Hanbal'da, İmam Abu Hanifa, İmam Şafi, İmam Malik bardığı Ahl-i Sünnet ve cemaat imamdары. Biroq oşolday alim, köngül bir peygamberge bir salavat aytalı. Şunu nersege kelmekçimin. Zamanında aslında öte turgan hiç ilimdi yok eken. Күндөрдүн бири Магриб, бүгүнкү Marokko шаарынан bir канча insanдар элдин өкүлү болуп 30 суроо алып келишти. Канча суроо? Имам Маликтен 30 суроонун жообун алганы жазып даярданып келишти. Имам Малик алар менен бирге канча отургандан кийин бардыгын угуп туруп 30 суроодун 17сине жооп берди. Канча калды? 13. Калганын билбеймин деди. Калганын мен билбейт экенмин деди. Kitap okuyun, karayın, izildeyin. Alar mınday dedi. Kantı böyle İmam Malik zamanının imamı olsa, Ahmed ibn Hanbal zamanının alımı olsa, kantı siz bilbeysiz. Siz de bilbeyim degen jar aşağı. Sizden artık alım bol bolsa, onun üçünü bilbeyim dep cevap barası dedi. Hurmatlı musulman bir toğan, kelgen Marokko'nun adamlarına aytты. Sizlerdi жүрөткөн insanlarga barıp aytıp koygula, İmam Ahmed bilbeyt eken dep dedi. Hurmatlı musulman bir tuğan, ilim uşul sözde turat. Aslında iki sızık koyuyoruz, tırmakçanın aslını alıp, kulağına kulak sırğa kılıp tıyıp al. Bilbeymin, la adri, bilbeyt ekenmin de. Bugün koyçusundan da surasan, ekonomistinden de surasan, yuristen de surasan, по-моему deydi, dinse по-моему eken. Din по-твоему bolbayt hiç kaçar. Menimçe deydi. Din seninçe emes. Sen anna menen imnan ayırmasın bilbeysin. Kur'an'dı koluna verse tanış tamamını tappaysın. Andan ki menimçe deve gele. Her kim özünün kesibini atkarsın. Her kim koludan kelgen cumuştu жасасын. Menimçe de din jönünde bul adal, bul aram degen sözler söylöy berбеш керек. İmam Malik rahmetullahi aleyh, İmam Ahmed 30 suroodun 17sine жооп berip, onun üçünü bilbeyim dedi. Ali İbni el-Medeni degen özünün şagirdlerin bir söyledi. Leysa fi ashabina, bizdin zamandaşların arasında leysa ahfaz min abi Abdullah Ahmed ibn Hanbal. Abdullah'ın atası Ahmed ibn Hanbal'dan körök hadis jattagan hiç kim yok ele deydi. Oşoğa karabastan Ahmed ibn Hanbal hadis aytkan kezde daim kitaptan okuydular deydi. Ahmed ibn Hanbal kitaptan hadis okuydular. Hurmatlı musulman bir tuğan, bul amanat. Biroq hurmatlı musulman bir tuğan, bul din jönünde süylөгөндүк, bul amanat. Allah'ın aslına varıp her bir sözünü cevap veresin. Jönököy ele din demez. Amerika'nın başkargan bir prezidentlerden suragan eken 10 minutluk kayırılığına kança dayardayınasın dese keyde 10 saatga çeyin deptir. 10 minutluk mamlekettik elge kayırılısı üçün 10 saat, 5 saat, 6 saat, 8 saat dayardanıp malumatlardı taktap durup andan keyin kayırılığı jasaymın dep. Bizdin kebir insanlardan surasan maşallah hutbaga kança dayardanasın dese, "Yo men daim ele dayarım" deydi. Namaz okugana 3 gün, 5 gün bolgan, 2 yıl bolgan çıkıp al maşallah paygambarыбыз onday degende masele aytadi. Hurmatlı musulman bir tuğan, 1 saatlik hutba üçün kança dayardanasın. Bizdi tarbiya kılgan ustazlardan biri öz aytadi. Cuma hutbasına çıkıp elge hutba kılуудан murda 3 gün, 4 gün kalgan kezde tolgoo tartkan ayalday kıyınalam dedi.
кантип аманатты жеткизем? Ошол нерсеге өзүм амал кыла алдымбы? Бул эл канча амал кылат ага? Бул аманаттын жоопкерчилигине ушунча ойлоном деп. 1 сааттык хутба үчүн канча даярданасың? Мен эч качан даярданбайм дейт. Мен дайым даярмын дейт. Машалла, аллама. Ахмад ибн Хамбалдан да, имам Маликтан да, имам Шафидан да кыйындар бар бизде. Урматтуу мусулман, бир тогон Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шайтанир ражим. Я ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila zikrillah." O iman keltirген бенделер, качан nudiya lis-salat, намазга чакырык болсо, min yawmil jumu'ati, жума күнү hayya alas-salah. Намазга келгиле деген чакырык болсо, fas'au ila zikrillah. Allah'ını estöөгө, Allah'ın zikrini шашылып баргыла, чуркап баргыла. Вазарул bay', содаңарды токтоткула. Заликум хайрул лакум ин кунтум та'ламун. Эгер билсеңер, содаларды, жумушту жыйыштырып коюп, жума күнү Allah'ını зикир кылуу үчүн, Allah'ını эстеш үчүн жумага келген жакшыраак силер үчүн. Эгер аны билсеңер дейт. Жума сүрөсү 9-аят. Бул элди менин каршыма ким топтоду? Менин келбетимди, кийимимди көрөйүн деп келген жок. Allah'ın зикри үчүн, Allah'ın чакырыгына, Кудайдын Курандагы буйругуна келдиби? Бул элге чыгып, кечиресиздер, урматтуу мусулман, бир туган лапша илбеш керек. Элге бир даярданып, 1 сааттык хутбаңа жок дегенде 5 саат, 4 саат даярдан. Керек болсо 4 күн даярдан. Ахмад ибн Хамбалдын шагирттеринен бирөө дейт: "Амарани Саййиди Ахмад", менин улуум, устазым Ахмад мага буйрук берди деп. Эмнеде буйрук берди? "Алла ухаддис илля мин китаб". Хадис айтсаң, китептен карап айт деди. Китептен карап, тактап, туура айткын деди. Анан чыгып алып эле пайгамбар андай дептир. Кээде пайгамбар айтпаганы биздин азыр кээ бир саясатчылар да, Куранда мындай деген дейт. Куранда айтылган жок андай. Сен качан окудуң? Бирөөдөн уккан эле Куранда мындай деген. Кээ бир баягы укук коргоочулар да Курандан сүйлөйт. Урматтуу мусулман, бир туган, ар ким өзүнүн милдетин аткарыш керек, билген нерсесин сүйлөш керек. Өткөндө бир укук коргоочусу аялдар жөнүндө маселе келген кезде, биз мамлекеттик деңгээлдеги бир коопсуздук маселе каралып атат. Мамлекеттик деңгээлде коопсуздук каралса, мамлекеттик телевиденияден, радиодон башкадан биз маалымат беришибиз керек. Бүгүн музыка угам дегени музыка каналы бар, спорт көрөм дегени спорт каналы бар, кабар көрөм деген кабар каналы бар, дин жөнүндө маалымат алам дегенге кайдан алат? Бул боштукту ким толтурат? Интернет деген шайхыдан, устазынан алса, ал туура эмес маалыматтар аны иликтеп ала албайт, жиликтеп. Ошондуктан бул мамлекеттик деңгээлде бир эме берилиш керек деген маселе көтөрүлсө, силер чыксаңар эле деп бир устаз да айтат. Аялдар жөнүндө сүйлөйт, башка кылат. Ислам дини аял укугун ушумлет этет, тепсейт, андай мындай дейт. Айтым, эже кечиресиз дедим. Сиз укук коргоочусузбу, башкасызбы? Мен сиздин маселеңизде талашпайм. Дин жөнүндө мага коюң. Дин жөнүндө менин алдымда дин жөнүндө сүйлөгөңүз. Аял затыны ислам дини сыйлагандай эч бир дин сыйлаган эмес. Аял заты төрөлгөн кезде, наристе болгон кезде пайгамбарыбыз айтты, ким 3 кызды тарбия кылса, мээримдүүлүк кылса, окутса, 3 энесин тозоктон тосот дейт. Ал балагатка жетип турмушка чыкса, күйөөсүнүн дининин жарымын толуктайт. Ал сизге окшоп эне болгон кезде анын таманында бейиш болот. Могу ар бир эркектин артында улуу аялдар бар, тарбия кылган. Анан бир мисалды келтирип атат. Ислам дининде дейт, ата каза болуп калса, эркек 2 эсе көп алат экен. Кызга бир эле үлүш тийип калат экен. Айтым, ал мисалыңызга мен айтайын. Эгер менин атам өтүп 30 000 сому калса, 20 000 мен алам сиз айткандай. Вализ-закар мислу хазрул унсайин, эркек бир эркек 2 аялдын үлүшүн алат дейт. Бирок ошол кезде атамдан 20 000 алган мен адам, карындашыма 10 000 ала турган болсо, эгер карындашым турмушка чыга элек болсо, мен алган 10 000-имди ошого сарптап, аны тамак аш менен, кийим кече менен адал турмушка мен камсыз кылам. Менин мойнумда, ал чөнтөгүндө акчасы тура берет. Эгер турмушка чыгып кеткен болсо, никесин алган жигит анын нафака менен, тамак аш менен, кийим кече менен, адал турмуш менен ал камсыз кылат, ал чөнтөгүндө акчасы тура берет. Ал дайым коргоодо ал. А мен алган нерсемди эме кыл. Бул исламдагы эң негизги адилеттүүлүк. Келин. Ошондуктан сиз укугуңузду коргойсузбу, закон жөнүндө сүйлөй бериң, дин жөнүндө сүйлөбөй эле койгун.
Бүгін шындығында ошондай болуп атат. Ар ким эле чыгып алып дин жөнүндө. Урматтуу мусулман бир тууган, алымдардын бирөөсү мындай айтат. Бустаны фи сабри. Менин багым, эс ала турган жерим көкүрөгүмдө. Илимдүүлөрдүн илим ал көкүрөгүндө, акылында. Душмандарым мага эмне кылат? Чындыкты айтсам, акыйкатты айтсам, душмандар мага эмне кылмак? Эгер менин бактылуулугум, менин багым жүрөгүмдө болсо. Эгер мени алыстатып койсо, алыстатуум же мамлекеттен бир жерден чыгарса, ал мен үчүн саякат дейт. Эгер мени камап койсо, сен чындыкты айттың, сен туураны айттың деп камаса, менин жалгыз калганым Алла менен хулба, Алла менен жалгыз калуу дейт. Эч ким бербеген мүмкүнчүлүк берилди, дайым Кудайга жалбарып жалгыз ибадат кылам дейт. Эгер мени өлтүрсө, менин өлүмүм шахидтик дейт, Аллах жолунда, аккат жолунда дейт. Андай боло турган болсо, душманым мага эмне кылмак, чындыкты сүйлөсөм дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эгер Ахмад ибн Хамбалды, имам Шафини, имам Маликти, имам Абу Ханифаны сүйгөн инсандарды көрсөңөр, билип койгула, ал ахлу сунна ва жамаатты жана пайгамбардын сүннөтүнү, пайгамбардын мураскорлорун сүйгөндөр экен. Сени менен мен киммин? Сени менен мен киммин? Бүгүн чыгып алып, жөнөкөй өзүңдүн замандашың эмес, келип Абу Ханифа жөнүндө ал ким эди деп. Алда бир адам болгон, мен да адам деп, ооба. Алда адам, бир да адам, бирок сени менен анын арасында асман менен жерде айырма бар. Анын баскан изине мен арзысам, мен өзүмдү эң бактылуу адаммын деймин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хуббул ансар минал иман. Ансар мадиналыктарды сүйүү имандан, ва бугдул ансар минан нифак, мадиналыктарды жаман көрүү мунафыктыктын аламаты дейт. Башкача айтканымда бул хадисти ушу байландырышка дайландуу, пайгамбардын динине кызмат кылган инсандарды, ошол Абу Ханифа болсун, имам Малик, имам Ахмад ибн Хамбал, имам Шафини сүйүү, пайгамбарга болгон сүйүү, пайгамбардын сүннөтүнө болгон сүйүү. Аларды жаман көрүү, сүннөткө жана динге душман болуу. Ахмад ибн Хамбалдын китебинде караса, жазылган китептеринде бир далилдер алып келген кезде, Ахмад ибн Хамбалдын китебинде 700 000 хадис жатталган экен. 700 000 хадис жазылган экен. 7 хадис айта аласыңбы? Өзүңдөн ана Ахмад ибн Хамбалга теңейсиң. 7 хадис эмес, 2 хадисти билбейсиң. Ахмад ибн Хамбал бул дүйнөдөн коштошуп өткөндөн кийин китептерин окуп чыгып, бир алым изилдеп, иликтеп чыгыптыр. 77 жыл жашаган кишинин жазган китептерини күнүгө бөлсө, ар күнү 90 бет китеп жазыптыр. Туулгандан өлгөнгө чейин жазылган, калтырган мурас китептери күнүгө 90 бет. 9 бет китеп окуйсуңбу күнүгө? Дегеле китеп окуйсуңбу? Ва фи залика фальятанафасил мутанафисун. Ушул жерде жарышсаң, атаандашсаң, ушул нерседе жарыш. Көбүрөөк китеп оку, көбүрөөк диниңди тааны. Пайгамбардын сүннөтүн, Куран, ушул нерседе жарышкын. Башка нерседе атаандашып эмес. Бир күн урматтуу мусулман бир тууган, дайым Ахмад ибн Хамбалда устазы болгон имам Шафи жөнүндө көп сүйлөйт экен. Устазы мындай, устазым мындай. Имам Шафи үйүнө келип калган кезде, балагатка жете элек Ахмад ибн Хамбалдын кызы, ата дейт, устазыңызды өтө мактадыңыз дейт, мен 3 нерсени байкадым дейт. Үйгө келип конок болду, 3 нерсени байкадым дейт. Эмнесин байкады? Прическасыныбы? Же минип келген машинесинби? Жок. Таккан саатыныбы? 3 нерсе байкадым ата дейт. Кудайдан корккон, имандуу, иман менен тарбия болгон кыздар да, наристе балагатка жеткен кыз да байкаган нерсесин көңүл бур. Койгон тамактан өтө көп жеди дейт. Бир. Экинчиси дейт. Түндө тахажжудка турган жок дейт. Түндө тахажжудка туруп, түнкү намазга дарат алганда көрбөдүм дейт. Үчүнчүсү, баамдатта сиз ал кишини имамга өткөздүңүз, дарат албастан имам болду дейт. Устазым дейт, о наристе кызым сизге 3 нерсени байкаганын айтып атат. Койгон тамакты баарын жепсиз дейт. Имам Шафи айтат, мен сенин тамагыңды тоюмдук үчүн күч болсун, башка болсун деген жокмун. Мен билемин, сенин тамагың халал, адал. Адал тамак. Кудайдан корккон инсандын тамагы шифа болот. Ооруларына шифа болсун деген ниетте баарын жедим дейт. Адал тамак шифа болот экен. Арам тамак оорудап келет экен.
Senin tamamını bilem, Allah'dan korkuyorum, şifa için yedim deydi, bari. Ekinçisi deydi, balışqa başımды koygan kezde, ümmetin başını orutkan 72 masele kezde esime deydi. 72 masele. 72 maselege Kur'an'dan, hadisten dalil izlep çıktım tanıtıkçayın deydi. Ümmetke bir payda kaltırayın deyip, 72 maselenin suroosuna ayat hadislerden taktap, eğer 72 maselege ayat hadis izlep taktap çıkkan bolsam, albatta uqtagan jokmun, Kuptandım daratı menen bağımdatты okudum deydi. Anam bugün biz urmatlı musulman bir tuğan alardın bir maselesini okup alıp kelip, ümmetke paydabız emес, ümmetті bölүүгө hareket kılabız. Ümmetті jarууга. Kıyında Allah'ıma ol barın bilet. Başkalar hiç nese bilbeydi. وَلَمْ مَرَّتْ بِي لَيْلَ وَلَمْ أَرَى فِيهَا رَسُولُ sallallahu la hasibten fi sifatil munafiqin. Ahmad ibn Hanbal eğer bir keçe paygambardı düşünde körбей kalsam, emne oldu mağa 200'lülerden munafiqtardın bir belgisi kelip kaldı bu deydi. Negizgi mesele urmatlı musulman bir tuğan, Ahmad ibn Hanbal Ma'mun degen padişanın kezinde, halifalık kezinde çoğun bir fitne oldu. Paygambardı düşünde köredi, paygambardı dedi, ey Ahmad, sağa bir çoğun sınıv kelet, sabır kılgın, kıyamatqa çeyin senin atın atalıp, uqqanda rahmetullahi, Allah'ın rahmeti olsun deyip sağalık şeytat deydi. Ma'mun, Kur'an mahluk bu, je kelamullah. Kur'an Allah'ın sözü bu, je mahluk keyin jaralgan nerse degen fitne olgan kezde, Ma'mun çağırıp alıp imamlardan fatva suraydı. Seldes çoğundor, seldes uzundar, başkalar oturgandan keyin, bardığı kebirler koşumatçılık, padişanın aytkanda, Kur'an mahluk, bu da jaralgan. İmam Malik rahmetullahi'ye karagan kezde, imam padişah emes, Allah'a karab, kelamullah, bu Allah'ın sözü, başka nerse aytpayım deydi. Allah'ın abadi eski bolgan sözü, Kur'an'da mahluk deb aytpayman deydi. Belki koşomatçı alımlar padişaha karşı çıktı deb, padişanaga güylep, Ahmad ibn Hanbal çıkıp hutba kılgan kezde 100 bin şagirt okçu eken. 100 bin şagirt okkan kezde bugünküde mikrofon yok. Ahmad ibn Hanbal süylegen kezde bir adam süylep turganday tınç bolot eken. Bardık Ahmad ibn Hanbal'dı qaraydılar. Ahmad ibn Hanbal'dı menin aytkanımda aytpadığında bir söz için Kur'an mahluk emes. Kur'an Allah'ın sözü degen için Amir Ma'mun padişah Ahmad ibn Hanbal'da 60 kamçı uruğa buyruk beredi. Kamçı negizinde şariatta nege? Üylönülek kezde zina kılgan kamçı menen uruluş gerek. Birödü kurdomat kılgan kamçı menen uruluş gerek. Ahmad ibn Hanbal ne kıldı? Arak içken kamçı menen savalış gerek. Bulardan birin kılgan emes. Al Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem afzalul cihad, cihadın en jogorusu zalim padişahın aldığında hakikatte aytkandık. To'g'ri emas aytib jatasın deb. Çındıktı padişah olsa da kimdin beti gep çındıkta aytkan en jogorу cihad dedi. Ahmad ibn Hanbal şunu aytkan üçün 60 kamçı urgan kezde har bir deneden kan ketdi, başka oldu. Ahmad ibn Hanbal cuma namazdan keyin, kebirler aytır ayt namazdan keyin deydi. Kalayık kalktın arasında azap berişti. 60 kamçıdan keyin köp kan ketkendiktен Ahmad ibn Hanbal üçden ketdi. Anı kötörüp үйüne alıp geldi. Үйüne alıp kelgen kezde bir kança saat vaqtlar kütüldü. Cumadan asır namazına jakın kelgen kezde asırdan keyin Hazreti Ahmad ibn Hanbal akılına geldi. Közünü açkan kezde birinci suragan surao emne dep suradı. Men kaydamın dedi. O kamçının jары dubinka тийген жер ооруп атат деген жок. Cemaat asır namazı azan boldu bu dedi. Asırdın azan aytıldı bu. O imam asır azan aytıldı. Meni darat aldırgıla. Jatkan jerimde darat aldırıştı. Oturup da namaz okuy albayt эле, тура албайт эле. Менин жүзүмдү кыблага кылгыла, жатканда чалканча жатып, ошол жерде имай ишара менен намазын окуду. Bir чындык сөз үчүн Ahmad ibn Hanbal ошол канча азапка башка дуучар болду. Бирок sen бүгүн диниң үчүн эмне кылдың? Урматтуу мусулман бир тууган, сабагыбыз уланса ке, иншалла Аллах таала өмүр берсе, келерки жумада Ahmad ibn Hanbal'dan alına турган сабактар өтө көп. Ал жөнүндө bir айлар эмес, жылдарда бул имамдар жөнүндө сүйлөшкө өтө, булардын маселеси өтө көп. Бирок негизги маселе урматтуу мусулман бир тууган, Ahmad ibn Hanbal bir чындыкты айткан үчүн канча камчы жеди, канча азапталды. Бирок кебирлер келип шариатта рухсат берилет го дейт. Sen azapta alıp жатсаң, başka olup жатсаң, жүрөгүңдө
Құран Алланың сөзі деп тіліңде мақлуқ деп қоя бербейсің бе? Азаптан құтылу үшін деген кезде мен азаптан құтылу үшін де тілімді айтып қойсам, мен өзімді құтқару мүмкін, бірақ ел менің артымдан ерчіп қайда барады дейді. Алымдың жығылғандығы аламдың жығылуысы дейді. Мен шындықты айтышым керек дейді. Ахмад ибн Хамбал жаратқан Аллах табарaka ва таала барымызды оқушы бенделерден қылсын, оқыған аят хадистерге амал қылу насип етсін. Ахмад ибн Хамбалдың, имам Маликтің, имам Шафидің, имам Абу Ханифа рахматулла алейдің адеп ақлақтары менен адептенуді барымызға насип етсін. Алымдар, муштахидтер, Ахлу сүнна вал жамааттың имамдары жөнінде сөз болған кезде адебімізді сақтап, өзімізді аларға теңебейлі. Уламалардың еті, айрықша, ошол мазхаб жетекчилери болгон алымдардын эти уланган эт. Ал уланган этти жеп өлүп калбаган. Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана мa'ал абrar. Аллахумма a'inna ala zikrika ва шукрика ва хусни ибадатик.